Nhlekani Afrika Dzonga nhlekani mingisiro mngana lona FM na kuhlekanisa kula ngisela station shurko eka nhlekani lo nongona ku Afrika wa vulavula ile ka mngana lona FM makomba ndlela ekutisela nongona ku Afrika wa vulavula twi kusuka studio 1 ile basingita mall again eka nhlekani lo na kupfumela ku rikwalonga ko weta ni mingiseri uyime kulunga kuloktatwa ku ikukhomele yini eka nhlekani lo tolo a eka ibula komishani ngase vulavula na makata tolo kuba eka ibula itafamba indlela leyi na muhlekani nongona ku Afrika wa vulavula la ka tlhano tuminete ku bila awara yan'we ku fika awara ya ku fika hafu ku bila awara yan'we hi ta va kha hi bula ehansi ka nhlokomhaka liya ya ku na maendlelo yantshwa lama ya nga koho sweswi eminkosini ya ku vulavula mi kuma ku na mufi a nga na vana kumbe vantlhanu kumbe a nga na vatukulu hinkwavo va lava ku vulavula hi fike njhani ka xiyimo xa mucheka wolowo hikokwalaho ka yini mi nga vulavurisi munhu wun'we ku ndlela leswaku u ta kota ku xiximiwa nkarhi kumbe nkarhi a wa ha ri na mhaka loko swi ta ka timhaka ta ku ya veka varhandziwa va hina a tindlwini ta vona to hetelela ke i mhaka leyi lava ku hi landzelerisa hi ntlhanu timinete ku bila awara ya 10 nhlekani lowu wa yan'we nhlekani lowu wa Xikwembu kasi ke hi hafu ku bila awara yan'we yingisela kahle hi hafu ku bila awara yan'we hi bula na vasira hi bula na vona hikokwalaho ka ku va nongonoko lowu ka Afrika wa vulavula masiku na minkarhi hi kuma swivutiso swikombelo mintlhontlho leyi fambelanaka na vona va matirhelo ya va ka sira se hi la ta va rhamba namuntlha hi ta twa kahle n'wina tanihi va sira mi tirha yini nako mi hlayisa ma-security hi ndlela yihi loko se va ku ma-security va ta fanele va hola loko swi te yini la ku landzelela milawu ya le hinkwayo namuntlha laya ka hafu ku bile awara ya n'we nhlekani lowu se loko ku ri ku tirha ka xiyenge xexolexo u nga va ri na khampani hi ku swin'wana leswi hi nge le ku swi voneni i ku loko mo languta ka ma-security sweswiwani ve le ku tateni tihofisi ta sira hikokwalaho ka yini va ya leyi ntsundzuka siku n'wana ka ni vulavula na xipekula la a ku munhu wa suka a makumu ya Limpopo a ya Polokwane loko a fika gezi ri famba ene swi endlekile vhiki reri loko ku batile gezi ri famba ku byi Polokwane se munhu a fona ka tlhela se xivutiso ku va ka sira kahle va tiyimisele ku va korhokela vaaki hi ndlela yihi se hi ta va kha hi bula na vona hi hafu ku bila awara yan'we hi ndlela yaleyo tolo ku ve na swivulavuri swimbirhi leswi nga fika swi vulavula endzhaku ka loko hi rambe vaxisati hi vulavula na vona hi timhaka ta ku un'wana muyingiseri i ri a va mbali se loko ta swivulavuri leswi swimbirhi swi fika swi tisa mavonelo mambirhi yo hambana se ku na mutivi wa timhaka leti ti fambelanaka na miehleketo ya hina hi ndlela yeleyo clinical psychologist lava hi nga ta va kha hi bula na vona sweswiwani se hi ta bula na vona ntsena loko mi twise mimbulavulo liya hi ku mimbulavulo liya yi nga vulavuriwa hi mhani lava vambirhi yi tise swivulavula swo hambanahambana swin'wana swa swivulavula leswi nga ta endzhaku ka loko va vulavurile i ku hina tanihi Afrika wa vulavula ngopfungopfu mina tanihi Khalanga ni va kombile vayingiseri ku mhani loyi a nga fika a ku i lava ni n'wi baza hi ta kota ku vulavula fonini hi yili ka miyexe se va ku hikokwalaho ka yini ni nga va kombi lava vambirhi lava ni nga ta mi tlangela vona la a hi va tivi ene nkateko wa kona i ku hina loko hi kha hi tirha a hi ti voni na tinomboro ta vona se loko vo tshika va hi hlamurile hi ta mi komba a hi swi le ka hina ku va hi swi tiva ku loyi wihi loyi a hi na hi va tivi se kambe mhaka nkulu la hi la ta twa ku va kha ku endleka yini hi miehleketo loko vanhu vambirhi lava va nga va rimbewu rin'we va vulavula swilo swimbirhi swo hambana n'wa Springbok va ta vulavula na hina hi mhaka yeleyo loko hi heta ku bula na vona se we i ta hi byela timhaka tihi kumbe tihi leti nga na tona ku fika le ka awara yan'we nhlekani lowu wa Xikwembu hi ndlela yeleyo a hi tweneni mingisero mungana lonene FM ku ri lava vambirhi tolo loko va vulavula va te yini ma vo mhaka ko wo sungula hi loyi u nga yeleli eka Afrika wa vulavula abambali botsete wo fana na mina sweswiwani ko va kwana ni nga swi koti ku ta kwala ni kwala ku ni nge teki na 5 minutes ku fika kwala na mi ta swi vona ku ni kahle decent mara ku ya hi mina a ni van'wani va nga va teka ku i mbale gubugubu kumbe yini ni right mara i mbale kahle se mi lakuta Parlamento ya Rixaka leyi Afrika wa vulavula.
u kayelele eka Afrika wa vulavula. Hi mbalela yini? hi mbalela ku fila kahle leswi ni vulaka swona Buthete. Loko mina ni ti tiva sweswi ku fana na mina sweswi na ti tiva mina Buthete, ku na milenge yo saseka Buthete. Maseve loko ni fanele ni huma ni ya ka doro exopeni ni ya ku siku rin'wana ni xi mbala xiburukwana lexa Buthete for mina ni endlela mina ku mina ni fila kahle. Loko ku ri ku na lava va lavaka swo hundza swigubuda swi hundza matsolo a va mbali va ndlisa sweswo. Va tshika hina loko hi mbala swo koma leswi ni endlaka ku loko ni famba ni tlhela ni famba hi confidence loko ni nga tivi rito loko ni ra xichangani maseve se hi mbalela sweswo ku mbala ka mina hikokwalaho ku ni ambala yini ni titshemba na loko ni ya kerekeni a ni komisi hi mhaka ku na swa distracted leswiya. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Mi vatweni a hi languti nkarhi wu ri yini wa pfumela nkarhi wu ri hi teka nhlokomhaka ta mahungu. So loko na heta ku teka nhlokomhaka ta mahungu hi amukela Springbok va nga ta hi nyika xifaniso xa ku va kha ku endleka yini la nako swi kahle ke ku swa koteka ku hi nga fika kwala ka ku munhu a ku a hi mbali na nako ku va kha ku endleka yini emiehleketweni ya vanhu loko swi za swi fika la ka ku ku ta fanele ku va na mambalele lama van'wana va nge ma kahle van'wana va nge a ma kahle. Leswiwani swi susumete hikuva un'wani a hetelele a kombise timhaka ta ku kahle kumbexani loko va mbali va swimbalo ngopfungopfu va xisati a vo hi byela ku va mbalela yini loko ku ri ku leswi endlaku va nga mbalisi leswi van'wana a va langutela ku va mbarisa swona ku nga va ku ri yini hi ku na vana va le ku tikumeni va kha va tolovela ku ongeti munhu wa timbalela swimbalo swi nga ha ri na mhaka ku lexi xe le ndzeni lexi xe le handle sweswo swa ku taniya se hi ta twa n'wina ku na n'wana mi angula mikwini na timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga na tona ku ya amahlweni kambe sweswiwani ni pfumeleni ni twa ku mahungu ya misava ya awara ya 1 ya ta va yimisekweni nhlekani. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Hi yo mhaka leswi hi nga sukeli ku mhaka hi yo mhaka mi hi twa sweswi ka hi amukela Springbok Springbok clinical psychologist lava hi bulaka na vona nhlekani lowani hi yo ndla hi vo mutolo loko hi ndla nhlokomhaka liya hi swi tiva ku ku ta vanhu vambirhi va va na miehleketo mimbirhi yo hambana tanihi sweswi vanhu va hambanaka. Se mhaka nkulu i ku hikokwalaho ka yini hi vona ka ongeti a ku mbariwi a hi va amukeleni hi kota ku twa ku tlhelo ra voko ku va kha ku endleka yini hi ku vona ka vona hi ndlela leyi se swi vongani Springbok tanihi sweswi ni nga vula i clinical psychologist. Se swi vongani nhlekani Nhlekani Buthete na ku xeweta muhumelerisi na vayingiseri va Munghana Lowunene mi pfukile. Mpfukeni sesi wa mina a khensa swinene mani hi khensa na loko mi ti nyika nkarhi wa ku va mi ta kota ku va mi bula na hina mi bula na rixaka hi kota ku va tolo a hi ri na nhlokomhaka leyi nga fika yi hi tlimba hina ani hina va vahachi se a hi swi teka ku loko ho fika hi ku muyingiseri i ri van'wana vavasati a va mbali vanhu va ta vulavula ivi va tlhela va vulavula swo fana kambe va fika va vulavula swilo swo hambana. Swi vula yini a hi sunguleni kwalani ka timhaka ta ku swa koteka ku munhu a nga tshamaku vasati van'wana a va mbali. A swi koteki sweswo Buthete. Tsundzukani ku la tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga ku na milawu na swinawana leswi nga kona ene hi fanekele hi swi landzelela regardless of mindhavuko ya hina na maendlelo yo hambana hi ku ya hi mindhavuko ya hina. Mara hi ku ya hi constitution leyi yona yi nga henhla ka milawu leyi hinkwayo yi nga kona la South Africa yi pfumelela ku munhu un'wana na un'wana a va a ri na maendlelo lama yena n'wini a ma rhandzaka a ma twisisaka eka yena n'wini as long as ya nga violate timfanelo ta munhu un'wana Buthete. So swi fikelela laha swi tikaka swinene ngopfu ku munhu un'wana a nga ku munhu un'wana a nga mbali tanihileswi hi nga twa mavonelo ya vamhani lava nga nghena ka siku ra tolo ya hambanile. Ene na laha hi tirhaka kona milawu leyi va ka yi vekiwini laha mi kumaka ku hi tirha ka tindhawu leti ku mbariwaka tiyunifomo to karhi va tiyisisa swinene ku swimbalo leswi swi mbalaka swi va ka swi ri tiyunifomo swi va swi nga discriminate hi ku ya hi ku munhu u huma kwini na ndhavuko wa yena i yini na leswi a pfumelaka ka swona. So milawu hinkwayo leyi endliwaka yi endla ku munhu un'wana na un'wana
aba a fikeleleleka ene a nga titwi a nga khomekangi kahle a ri munhu wa la Afrika-Dzonga vukheta. Loko mi kha mi swi hlamuserisa xisweswo hi swi ringanisisa ku yini ke loko van'wana va tshaku leswiwani a swi nyiki xinduti leswiwani a swi fambisani na mindhavuko ya hina leswiwani hi fika njhani ka ku se hi swi twisisa ku mindhavuko yi nga kwetlembetani na milawu hambiloko ku ri na milawu na yona yi nga kwetlembetaniku na mindhavuko hi swi ringanisisa ku yini? Swi ringanisa hi ndlela leyi vukheta mambalelo na wona ya na ku hlawula ku munhu yaloye i ya kwini hi nkarhi muni i ya endla yini vukheta. Ku na mbalelo ro karhi leri munhu a langutisiwaka ku va a va ambarisise swona loko a va a vitaniwile kumbe xirhambo xa ku ya ka interview ya ntirho vukheta. Munhu a nge humeleli ambale swimbalelo swo koma swo siya na laha a fanekele a pfaleke kona. Ku na ku munhu sweswi wa huma yi khomeni kwalaho. Okay. Loko muku ya ka interview loko n'wina se sino mi rhamba a mucatwini kumbe a nkhubyeni wa mina ni ta mi byela ku mbalani mi fambisa leswi a hi swona se loko no ya ka interview ni nga mi byelangi ke ivi mina ni ta ni mbarise sweswi mina ku ya hi sesi van'wana va nga vula lava ku leswiwani swi endla ku mina ni va na vutitshembi ni va na confidence hikokwalaho ka yini loko le ntirhweni swi fanele se swi va ku phela leswi i nga swi mbali loko khitala. Tsundukani vukheta ku loko se i ya ka interview ku na vanhu lava va hlayaka ku i ti-panel members lava va nga vona valanguteri va khampani yeleyo na ku tiva ku va fanekele va hlawula munhu wa njhani loyi a taka a fanekelaka a ta tirha. So va langutisa na ndzhuti na ku lava ku protecta ti-client ta vona as well. So sweswo swi ya endla ku munhu yaloye hi mambalelo ya yena swi nga va swi n'wi hungutela ti-point even if a qualify hi ku i ta ve a nga mbalanga hi ndlela leyi a va langutisise xiswona. So ku na laha hi yaka kona na hambi va nga vulangi na hambi va nga ni byelangi va ta va na ku langutela ku ni fanele ni mbarise ku yini? Hi swona vukheta laha hi yaka kona ka ti-interview ku va ku regulatiwile ku laha hi le ka ndhawu ya njhani. So mambalelo ya munhu ya pfuneta ku a nga wu kuma ntirho wolowo kumbe swi nga endla ku ntirho wolowo a nga wu kumi mhaka mambalelo ku sweswo swi va swi ri regulated. A swi fani na le amucatwini kumbe a tiphatini vukheta because a tiphatini a hi yelanga ku hi ya hlahluvisiwa ku hi kota ku pasa eka xigava xo karhi ku va hi fikelela eka level yo karhi na tshemba ku mani khoma ku ni ringeta ku vula yini vukheta. So ka tindhawu to fana na teleto munhu i languteriwa ku ambala as professional as he or she can. That's why a hi swimbalo swa mihlovo hinkwayo kumbe swimbalo swa mihlovo leyo rasa hi nga ta mbala hi ya ka ti-interview. Mara loko ko va na mitlangu kumbe xana hi ya kun'wani evuhungaselo hi mbala swin'wana na swin'wana leswi munhu a titwaka a ri comfortable eka swona ene leswi swi nga ta kota ku swi booster na ego ya yena a titwa na yena a amukelekile a ta va na sense of belonging na vanhu lava a ta va a tshame na vona hi nkarhi wolowo vukheta. That's why swa hambana ndhawu hi yona nkarhi ego ya mina yi kahle loko ni mbale 3 centimeter ivi ni yi mbalela na 3/4 ego ya mina yi va kahle kwalano se ivi n'wina muku loko ni ya ka interview ni nga swi mbala se ni ya njhani ni raha na ego? No swi lunghile mbala iya mara le i yaka kona vukheta ku regulated ku na vanhu lava nga langutisa ku na ti-requirement to karhi leti va nga ti langutisa va ti expectaka eka wena. So loko ku ve wena sweleswo i feel comfortable ku i swimbali remember hi ku ya hi nawu wa South Africa hi nge discriminate ene na ti-candidate members a va nge pfuki va ku i feyile interview va nota ku hi mhaka ya mambalelo ya wena hayi va ta swi veka kahle in a professional manner ku a swi nga languteriwangi xiswona leswi a va swi langutele eka munhu loyi a va lava ku va yena a khoma position leyi a va n'wi lavela yona. For example vukheta a hi nge mi ni vitanaka interview ni fanekele ni ta tirha hi timali ene khampani yeleyo yi khoma timali ta vanhu vo hambanahambana ku fana na vanhu va le bank. Leswi ni nga ta langutisa swona loko no nyika vanhu lava va ti-panel members doubt ya ku swi nga endleka
mi va ku mi na ku ka ni nga tshembeki kahle eka mhaka ya timali va nge risk ntirho wolowo va nyika wona va kha va swi vonile ku hayi munhu loyiwani malangutelo ya yena a nga tshembeki hi ku ni ta ni fika ni wisa khampani ya vona Butpret it's either ni yiva mali yaleyo ni nga tshembeki kumbe ni nga rekhodi mali hi ndlela yo fanela tsundzukani mhaka ya timali loko a wu faneke u tsala 10,000 u tsala 1,000 i fambisa loko va account hambi mali ya 10,000 a tibukwini i tsale ku it's 1,000 it's a fault ku va na mistake ku va na ku tenga ko karhi ku va na ku lahlekeriwa ko karhi Butpret so va langutisise vumundzuku bya khampani yaleyo mara loko ya ntlangwini a ku na vumundzuku lebyi nga languteriwa laya hi ya sapota wa rikwerhu so munhu n'wana na n'wana a nga mbarisa leswi a ti vonisaka ku leswi swona leswi mina ni swi vonaka ku swi fanerile eka mina ni mbarisa xiswona hikokwalaho na mina ni nge Butpret a hi nge vuli hi tiya hi ku hayi munhu luya a nga mbalanga leswi a nga mbarisa swo a swi fanelanga hi ku i mbarise wa yena miri that's the reason why Butpret kambe mi sungule loko mi sungula n'wa Springbok mi te sesibonga kuna mi tirhise rito rin'wana mi ku nduti swimbalo swa nduti hi swihi kasi kumbe mambalele ya nduti hi wahi hi ku nako mambalele ya nduti ya tirha kwihi ku na laha swi nga ri ku na mhaka ku i na nduti kumbe i na a wu na nduti kumbe nduti u fanele u famba na wena vutomi bya wena hinkwabyo nduti Butpret a hi vuyeleleni eka mhaka ya mindhavuko ya hina loko hi kurisiwa a kaya hi kurisiwa hi ri vana va xinuna na vana va xisati va ku na mambalelo yo karhi lawa hi fanekelaka hi mbarisisa xiswona a hi vulavuleni hi ku ya enkosini Butpret though masiku lama fashion yi nga tinghenela n'wana mhani hi nga pfumeleriwa ku mbala swin'wana na swin'wana leswi hi fanekelaka hi mbarisa xiswona mara hi ku ya hi ndhavuko wa ka hina loko se hi langutisa ndhavuko wa ka hina loko hi ya nkosini munhu wa xisati i languteriwa ku ambale xilo xo hindza matsolo a finingeta na makatla hi rhwala na lahlokweni leswi ku nga milawu leyi yi nga kona eka ti-community leti hi hanyaka eka tona Butpret hi xindlela yeleyo a va hi dyondzisa swona hi leswi munhu a fanekele a mbarisaka swona i nduti mara mina yi mani mi byela ku nkarhi un'wana mambalelo ya deceiving because ku na vanhu lava va mbalaka professionally so mara mi kuva ku i swigevenga nkarhi un'wana munhu a mbala hina hi langutisa onge a nga mbalanga kahle mara mahanyelo ya yena Butpret ya hambana na leswi a nga mbala swona a hi hinkwavo vanhu va xisati lava mbalaka swilo swo koma va mbalelaka ku vanhu va xinuna va va vona kumbe va la ku lemukiwa hi vanhu va xinuna va mbala hikuva va langutise mimiri ya vona xo sungula na ku rhandza leswi va mbarisaka swona ene na mhaka leyi nga gcina yi va kona Butpret loko hi langutisa ka social media ku ve ku va na bullying leyi nga kona vanhu va shamiwa hi ku ya hi mimiri ya vona swi influence ngopfu eka ku cinca mambalelo ya hina hikuva van'wani mimiri ya vona yi fika ka swimbalo swo karhi hi ku ya hi ti-type ya swimbalo swo hambanahambana leswi endliwaka Butpret swi nga qualifyeki ku a nga nghena eka swona hi ku ya hi miri wa yena mara hikwalaho ka bullying layi kona ya body shaming va hetelela va va under pressure va la ku mbala na vona va la ku fita ka vanhu van'wana va lava sense of belonging hi mhaka ku va pressuriziwa hi leswi a swi vulavuriwa hi ku ya hi mimiri ya vona Butpret so va lava ku prove point na vona ku na hina hi nga kota ku va hi fikelela ene swa vavisa ngopfu swilo leswo so mina a ni ta ku munhu a ti langutise a ti xiyaxiya ivi a langutisa swimbalo leswi yena a swi mbalaka yena n'wini loko a ri comfortable a twa a ri kahle loko a nghena endzeni ka swimbalo sweleswo as long as na loko a ta famba xitarateni a nga ta ka a nga kokakoki hi ku i suke a mbala a kha a swi vona swi n'wi ringanini na loko a swi xava a swi vona ku leswi swi ta fika la a ri comfortable yi nkingha a yi kona na hina van'wani loko hi n'wi langutisa hi faneke hi n'wi hlonipha hi xixima ku i mbale swimbalo leswi a nga swi vona swi n'wi fanerile ene a swi rhandza ene yena n'wini i titwa a ri na ku titshemba loko a swi ambarile swimbalo sweleswo Butpret a hi hetiseleni ni mi twe mi ku a nga kokakoki ene a swi vona munhu a xi mbarile ximbalo a tlhandle nga ri wa rivala ku xi helela kwihi hikuva a kha a ringeta ku xi gwimba mi vula yini loko mi ku a nga kokakoki Butpret ni vula ku i yini lexi xi endlaku se loko a humile a ti gwimba
swi vula ku titshemba kwalana a ka ha ri kona hikuva vanhu a swi nge siveli ku munhu a ku langutisa loko i mbale ximbalo xo karhi so loko wena i tidzimbagwimba se ku mina loko ni n'wi languta munhu loyi a endlaka sweswo ni vheta ni swi vona ku a nga titshembi hi ku helela ku a ta kota ku ya fika exikarhi ka vanhu hi swimbalo leswi a nga swi mbala mara loko munhu yaloye a swi mbarile swikomini a nga tigwimbagwimbi buthet wa n'wi vona ku himpela munhu loyiwani i famba with pride na confidence u nga titshemba ku leswi mina ni nga swi mbala leswi ni langutekisaka swona ni right hambi munhu un'wana a n'wi langutisa a nga n'wi languti hi ndlela ya kahle a nga vileli no vutisa nge vutisi ku i ni langutisa yini hi ku wa titshemba andzeni ka swimbalo sweswo a nga swi mbala xihoxo se xi fika laha ka ku loko u tigwimbagwimba van'wani lava nga koteki ku tikhoma kahle va sungula ku vulavula marito yo ka ya nga fanelanga swi hetelela swi vavisa munhu yaloye na ku va swi n'wi kandziyela timfanelo ta yena ta ximunhu tanihi munhu na yena hikuva na yena kha va komba ku ongeti i lahlekele hi xitepe i lahlekele hi ku titshemba hi swona ngopfu munhu loko a mbarile butset a titshemba loko a famba wa gwirima loko na loko a komile i fana na mina ni nga koma i famba a tlakuse na makatla hi ku wa titshemba na landini a nga nghena kona munhu a ti tivi butset na mina na ti tiva ku na swin'wana swiketi loko hi ku ni komini hambi mo vulavula hi yele ya mihla ya ntangu ya sentimeter na swi vona ku hayi lexiwa a xi lavi leyi ya ntangu lexi lava leya so a hi swi tiveni ku mixisa hi mbala kahle hi va comfortable ku na loko hi famba hayi munhu un'wana a swi twa ku ya munhu loyi a fambaka laha hayi wa titwisisa na metrin hayi na yena hi rindzele lavaya vambirhi hi nga mitlangela vona loko hi sungula ku bete va ta hi komba ku va mbarisa ku yini ku va hi kombile hi ta mi rhumela mi vona ku kahle vanhu lavaya loko luya a ku yena wa titshemba a vula leswi loko lavaya va ku mina ni na xinduti a ni vula leswi ni tshemba va ta hi rhumela hi kota ku swi vona hi kota ku mi ku rhumela ivi hi ta yi teka kusuka kwalani kambe mina ni ta kombela ku mi nga heleli mbilu loko hi tshama hi kha hi mi vitana se swivongani hi lava ku pfuna rixaka na n'wehe mi kota ku hundzisa vutivi lebyi mi nga na byona eka rixaka hi ya hi dyondzisana hi ndlela leyi ya khensa swinene ku khensa mina vothetsi na vangiseri va munghana lonene na muhumelerisi Mr. Njindani inkomo hi sweswo mingisero wa munghana London FM a hi pfaleni se hi twa ku tin'wana timhaka leti mi nga na tona n'wehe hi tihi hi le ka 0860002543 a ni ri Collins Chavani namuntlha laha a holweni ya vaaki ya le ka Malamulele ku ri na ntirho wun'wana va wu vitana Business Expo 2025 ya ni fike ni vona laha van'wamabindzu va masipala wa Collins Chavani va komba ku leswi va nga na swona na vanhu lava va tili va kota ku vona ku ku na yini va nga volo kavanyeta hi ku ve na mpfula kambe n'we mi nga kwala ka tindhawu teto a swi ta va kahle ku mi vona ku na yini ku endlela ku mi kota ku swi tiveka ku ka masipala wa n'we ku na yini mativa swi pfuna yini swi pfuna leswi loko mi swi tiva ku ka masipala wa n'wina wu na yini mi kota ku seketelana tanihi van'wamabindzu loko mi seketelana ivi swi kurisa ikhonomi ya ndhawu yaleyo loko ikhonomi ya ndhawu yaleyo kha yi kula swi vula ku na mali yi ya ku hala na hala loko mali yi kha yi ya na hala swi vula ku vanhu van'wana va kuma xo dya va kota ku kuma mintirho va kota ku hlayisa mindyangu ya vona sweswo ma vo mhaka ko se kumbexani na vo varhangeri va masipala na mi kombela mani tihlanganiseni na vasesi Rose mi kota ku vona ku ka lembe leri taka loko mi endla ntirho wa muxaka wolowo munghana Lonene FM yi vi yi ri kona ke yi kota ku ndla ku gandlati leri twala leswi mi nge le ku sindleni ku swilo leswi mi nge le ku sindleni swi swa kahle ngopfu ni tshemba ku loko swo fika swi kuma nseketelo wa moya vanhu va swi tiva ku mi le ku ndzeni ka yini va rhambiwa sweswo mi nga vona mimbuyelo yo ku kurisa masipala ku ya mahlweni hi ndlela leyi kambe mintirho ya kahle swinene leyi ni nga yi vona laya loko ni fikile laya xin'wana lexi ni nga byeriwa xo tirobot leti a wu vulavula hi toho a ti tirhi se ta tirha mara wa ha vule nchumu hi swona na a ni mazwi toko hina loko hi vulavula loko se va ku patu ri boxekile hi vulavula loko va ku lexi a xi tirhi kambe hambiswiritani hayi se ta tirha a hi tweneni kumbe van'wana mi khome yini mingisero wa mina kwala mi nga kona 0860002543 wo sungula mingiseri hi loyi nhlekani mpfukini botpat bota mina hi pfukeni n'wina mi njhani hi pfukini
Akhenza. Ni ku vulavula katsongo hi poverty. Vutlhari na swisiwana swa la tikweni hi le ku tweni ka ku vava. Hi ku rila na vanhu lava pfukaka va ya emilungwini va rila hi ku durha ka swilo la a switolo. Just imagine ka hina hi nga tirheki vusiwana byi tinyike matimba. So hi le ku tikiselekeni swinene. Nkarhi wun'wani u twa va ku ta n'watipolitiki kumbe president na embizo ndhawini yo karhi. U tshunela u ya koho ku nkarhi wun'wani u ta twa swilo swa leswintshwa leswi swi nga ta cinca xiyimo xa wena. U fika u kuma ku ko twakala risimu ra chela. Poverty, inequality, unemployment. Risimu leri ri nga meaningless. Kambe ku tshama hikokwalaho ka yini mi ku i risimu leri ri nga meaningless mi va mi kha mi swi langute hi tihlo rihi? Ni swi langutise hi ku ka ku tala va swi vula swilo leswiwa mara vo tsakisa hi loko va yime mahlweni ka ntshungu. Loko va suka va tlhelela le ofisini ya vona a ku cinci nchumu la ka vanhu lava a va byeriwa swilo leswi. So a definition ya inequality hi leyi. Paul Mashatile u tshama aka yindlo ya 70 million. Loko mina hulela ni tlela ni nga dyanga. Mina na nsati wa mehe hi boha nkhamu hi yimela swa ku nga ku hi nga ri pressa jam ya vusiku byi tsutsuma hi ta vona loko ri xile ku hi endla yini. Na loko hina lavakulu hi bohe nkhamu ku na vana lava va rilaka va rilisa hi ndlala. Se loko ri xa jambu u ti secha xikhwameni u kuma swa ku u na cinci ya R5.50 leyi sesi wa n'we a mi rhume khavichi tolo mi rivale ku mi nyika cinci liya ku ve a mi yo rivala kahle ni ku yo va mhaka ya ku sesi loko o yi rivala mali leyi ni nga pfuka ndi ya folela xinkwa xa R5 le ka supermarket leyikulu ya la South Africa. A xopo yi pfula hi 80 hi 5 ku va se ku hubutiwile ku ri na layini yin'wana leyikulu. Loko u tsandzeka ku hubuta u fika u tsema hi layini u nga xi kumi xinkwa lexiya xa R5 ena u khome R5.50 u tlhelela kaya nhloko yi ri karhi yi tika hi ku suke na vana va ri karhi va ri ku rileni. Ya hala tlhelo Cyril Ramaphosa i tlela jili swakudya swa tolo a nga swi dyi hi leswi swi yisiwaka hokweni ya tihonci ta yena ya tiyadya. Risimu rin'wana mativa swilo leswi mi nge le ku swi hlamuseleni swa vava swinene. Kambe ni lava ku mi vutisa xivutiso lexiwani hi ku vona ka n'wina sweswiwani mi vona onge xiyimo xa muxaka wolowo hi huma njhani ka xona hi ku i ntiyiso ku na vanhu va nge le ku dyeleni van'wani va xava yindlu va tlhela va yi faya ku va na n'we mi nga ha na peni mi nga ha swakudya van'wani va chela petirolo ka movha ku yi huhisa ntsena yi ba mavolo leswa swo heta mathayere swo spina na yini hi ku komba ku mali yi koho. Se hi huma njhani ka xifaniso xa muxaka wolowo buta mina? Vutlhari swa sweswi a ni ta kombela ku sungula hi ku va na a moment of silence eka ti-game hinkwato ta Betway Premiership. Hi ri karhi mi hleketa hina hi tlelaka hi nga dyanga. Na le ka ti-game ta Bafana Bafana na Springbok ku va na a moment of silence. Hi tsundzuxa vaakatiko ku hina varhangeri lava kalaka mapfalo loko va ku poverty swa ke swilo swa muxaka muni a va swi tivi. Peter Toshize a ku poor men feel it. Leswaku xisiwana hi xo xi swi twaka. Hambi u yima mahlweni ka ntshungu u vulavula va ri ku vulavula yi xongela n'wini a wu swi tivi leswiya ndzi swi twaka mina hulela. So i ringesa ku hi hlawula varhangeri lava nga ta va na mapfalo
va hi twela vusiwana hi le ku tikeriweni pet Nemetwe potome nemetwe leswo maka le mngata na yona e mfuka e sunguna nongonoko lowu ka lembe ri ringa karo kwana munhu unga nga vulavula hi swona ni ntiyiso ngopfu swilo leswi mi nga vulavula hi swona hi ku hi swilo leswi nge ri ku endlekeni ku vanhu van'wana va ze va heta timali ta vona va ya ti helela ta le ku bejeni ku ringeta ku la ta huma ka byo vusiwana lebyi va tlhela va nyanya ku nghena ndzeni ka byoho kambe loko hi ka hi kuma vanhu lava tisaka mihleketo ya muxaka wolowo kumbexani na voho varhangeri va hina lomu va va ku va ri koho va ta nyuma loko va vona leswi nge le ku ndliseni xiswona ku mo va dya swakudya va tlhela va raha ku ri na vanhu lava va ngo khensa-rixini ni mi tweli papa ni mi tweli ya a ni ka ni famba kahle mani ni ti tsakerile ivi va ta na xitori lexiya i ntiyiso ku na vusweti byikulu la tikweni na matshalatshala ma lama nge le ku ndliweni a mele ku pfuneni ku lwa na vusweti lebyi se hi yo mhaka swi tlhela swi vava loko kuma vanhu va kha va ku munhu i xave yindlu la a tlhela xava ya makhelwani loko i ri la Giyani xava yindlu a D1 i tlhela xava yindlu ti-E hi mhaka ku i na mali i xava timovha ta 10 ti tshama mutini ti nga fambi no famba vanhu va kha va ene ku ve mali leyi i yi tirhisaka hi ya leyi a yi fanele yi pfune swisiwana leswi swi nga kona la tikweni hayi tiko leri na n'wina leri madisambitsi mani a hi amukeleni n'wana mingiselo nhlekani good pep inhlekani swi tisa mbilu ku vava swa buti hulela hi ene va swi vula kahle va ku Peter Tosh swi vurile Bob Marley support-ina ni aku who feels it knows it yena Peter Tosh a tlhela swi ngetelela aku there's this enemy leyi vitaniwaka inflation na mina moya wa no tshovekile la ku vulavula hi ti-Nobel Peace Prize mara ya vanhu va tlangini hulela good pet tiko leri ra vava leri ku tlula na mpimo mara a hopa ku ri leswi tatana Mkhwanazi va nga hi endlela swona loko hi hlaya Bibele hi vuyela ka origin ku tswariwe munhu loyi va nge te i Muxe loyi a nga tshunxa vana va Israel a hlongeni na Egypt no swi teka ku tatana Mkhwanazi va ta hi tshunxa aka vukungundwani lebyi hi nga ka byona hi kuma vurhangeri lebyinene na mina va sekilinyana bupet a ni la ku vulavula hi ti-Nobel Peace Prize leti ti nga riki na tihlo bupet Nobel Peace Prize yi introduciwe hi mu-Norwegian loyi va nge Alfred Nobel va nyika vanhu lava nga na peace mara this year ni vone vurhobani byikulukumba loku va teke that Nobel Peace Prize va yi nyiketa main opposition leader ye le Venezuela ku nga Maria Corina Machado a trained guerrilla loyi a nga ku lweni na dictatorship ya Nicolas Maduro a Venezuela va roba President Donald Trump. President Trump put aka ti-Republicans hinkwato yena president lo a nga chuza rendzo ra peace loko a teke vurhangeri a America i withdraw ti-troops ta yena le a Afghanistan a tlhela ti withdrawa a Iraq loko a sungula sweswi a vuye ka 10-2 andhaka loko a nga kumangi 10-2 ivi a stopa nyimpi ya Russia na Ukraine almost immediately as peace plan ya yena mi vula ku i vuye a navela kumbexani a stopa hiko a yima nyimpi yele Ukraine na Russia mi ngo kumbexani i vuye a navela ivi a navela but dupet a ni ri xikongomelo xa yena loko a nghenini swi vuye swi ti hi nkarhi walowo i le ka road map yaleyo na sweswi mi nga rivali ku ivi a holova na Zelensky Volodymyr Zelensky loko a ri le Washington a hi nkarhi wa kahle ku ni nga vulavula hi yona sweswi
mara a Israel sweswi ni vulavulaka na n'wina Netanyahu hi yexe president ya Israel yena a nga nkhensa a nge te i president yo sungula a America eka ti-president hinkwato ku va a te a Israel andaka ku va a Israel ivi a Egypt la sweswi va nga busy va lunghisaka ku ri no ku va na kurhula mara a nga yi kumangi mara va tlhe va n'wi veka ku ka this term a nga wina ene na doubt ku ri a nge wini hikokwalaho ka yini Buthet tatana general Mkhwanazi va yi deserve loko vo yima na yena Trump ni sure ku ri no i ta salela endzhaku Trump hi ku tatana Mkhwanazi leswi va nga hi endlela swona la tikweni sure mina ni va Nobel Peace Prize Nobel Peace Prize a yi vuli swa le mutini a yi vuli swa le tikweni yi vula swa misava ni vula swa misava a ni la kwala South Africa ni rivele ku la South Africa hi na vanhu va four lava nga yi kuma number 1 i Chief Albert Lutuli a landeriwa Archbishop Desmond Tutu Tutu a tlhandlaniwa hi President Mandela na de Klerk loko va ya yi share a yi humi aka munhu loyi a nga ku lweni yi nge humi ya ka gerilla yi huma aka munhu loyi a promote ku peace hi leswi ni nga ku swi vuleni Buthet ene leswi va nga endla General Mkhwanazi sure i Moses wa mina na n'wina na hinkwenu lava hi nga la ku va a hi mi katsana mina hayi mina na start ni tshama mi ri ka position yo n'wina a mi ngheni helo mara moni as ma South African mi ni twa Buthet as ma South African ne leswi Mkhwanazi a nga swi endla i hi yimerile mi va twile hu le va kha va ri Buthet hi nga leswiwa nemetweli nkarhi wo ni vondo ka mini mitweli tlhelo ri nga ta na rona ya vura yan'we henhla ka hloka hi kumeni mahungu ya misava loko vuya mahungu na misava ntirhi la ku vulavula hi timhaka leti ya ta ku mi vulavula mi nga heti amikosini kambe sweswi mahungu ya misava na mahungu n'wana mun'wana ti maluleke ya bonke Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela Nhlekani Buthet na muhumelerisi mina ni ta tsutsumela nyana ka leha security hambileswi vo ka va nga za ku va vulavula loko kombela ku vutisa ku ri mi hi vutisela ku ri loko hi kwihi ku hambana ka loko munhu a ri na grade C B and A because ku na tikhampani tin'wana i na grade C mara i hola ku fana na munhu laha nga na grade B so hi wihi nkoka ku i humesa mali ya leya hina ya vusiwana i ya upgrade security mara i vuya i se hola ku fana na munhu loyi a nga na grade ya le hansi ka wena hi le xinyamini khalanga i kombela mi vutisela vona loko ku ri va nga kota ku hlamula xivutiso lexiwani ku maka ku hi a hlupheka a hi tivi no hi tirhela yini na mali ya kona a yo va kona kahle xava tatana Ncendani leya vusiwana leyi mani leya vusiwana ya vava le Buthet hi ku xo sungula loko mo langusa lo a nga tekeriwa timovha lowa ntukulu wa president lo ximovha xinene xa n'wana lexo huwa hi xona a xi ndla va 11 million loko mina ni fanele 11,000 man mina loko ni fanele ni kuma mali ya leyi ni fanele ni tirha tin'hweti timbirhi kumbe tinharhu van'wanyana Buthet na mali ya leyi na hafu ya yona a va yi kumi kumbe xani kota ya mali ya leyi va kha va tirha n'hweti so Buthet helekete van'wanyana la misaveni loko ku ri na xivulavula xin'wana xi tshama xi vulavula xi ku leswi va nga fika va swi cinca ku sukela ka 1994 va swi fika va ku i swa democracy la swi nga fika swi hi dlaya kona hi dlayiwa hi tlhe hi dlayiwa na maphorisa lama nga tshemba ka wona lama hi vona va tlhela va khubumetaku vusweti lebyaku loko munhu a muxini a nga khomiwi le henhla ka nawu hi ta kwini a hi voneni ku swi ta helela kwini hi ta fana hi ta ndlula na Zimbabwe vusiwana a mina hlayisa khambani la ka ngona vaxomi khalanga na muhumelerisi mina la ku bela mavoko vo mafesi le ka
Everyone. Shem. Number one. Ninja appointment ya 11. Nifika 10 past 11. Loka ba 2022 12. Sanu me. La gyana nga chance ka 2 weeks loko ni buke wa mnaro va ku nta pfuna va Monday. So ndivutisa se appointment leyi ya tirha yini ku egiyani ku hey loko se ni ya twa va ni byela lava va le ka Avuwani va ku hawa swilo swa ku tirha slot ko va maybe managing side ku nga va ku ri na swin'wana mixikaxika wo karhi a reds i xikosi kwala ka xikukwana. Ihlikani botpet rhandza ku vulavula hi leya ku vulavula emikosini swi teka nkarhi. Ni vona hi ku vona ka mina botpet swi kahle loko vanhu va nyikiwa nkarhi va karhi va endla farewell na munhu wa vona hi ku vanhu vo ti jahela ntsena a ku na lexi va nga jahela xona vo jahela ku ntsena ku nga hetiwi nkarhi mara lava twaku ku vava swa lava leswaku va nyikiwa nkarhi va kota ku lwelana na murhandziwa wa vona. Inkomu. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi. Hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona, kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi, ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM, makombandlela. Ntolovelo. Banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. Ile ka Munghana Lonene FM khomba ndlela ya ku tisela wona kusuka studio 1 ile masingita mawuwa giyani ndere na ku tatwa ku timhaka leti ta le minkosini minkarhi ya ku tala ku na ku vilela kusuka ka vanhu hi ku hambanahambana. Van'wana va vulavula hi timhaka ta leswaku a swi ta va swi kahle ku va ku va na wun'we a yimela ku vana vatukulu vamakwavo yini sweswo swa ku taniya, kambe van'wana va nge i siku ro hetelela lero lela na murhandziwa wa hina se niki nkarhi hi ya mahlweni hi lelana na yena, kambe ku swi tisa ku hambana ka njhani ke a hi tweneni ku n'we angula mkwini veri na loko mi jahini kama n'wana mi kuma ku a mi jahelangi nchumu hlambanyana impela va hi nga jahelangi nchumu sweswi ta chayela tikhilomitara ta kumbe tiawara tinharhu ni ya a thula mahaxi ani ivi ni fika ni tshama hi va hi nga jahelangi nchumu ku ve na vana ha salele na hi tiawara tinharhu futhi to ya giyani hi swo mbulaka so I'm tuning 0860 002 ntere hi hafu ku bila awara ya n'we hi ta va hi kha hi bula na lava va ka Sarah va ta hi nyika xifaniso xa ku vo mintirho ya vo ku va ku ri yihi, ku katsa na xivutiso lexi nga vutisiwa hi mingiseri xa ku grade ya ma-security yi va yi kha yi pfuna yini hi ndlela yoyoleyo. 0860 002 timinete leti hi nga na tona sweswi ta 27 i ta ku vulavula ntsena hi leswi hi nga vulavula hi swona swa le minkosini. Van'wana va ri ku na ku hlwela minkosini, swin'wana swa leswi hlwerisaka hi swoswo leswiya. Van'wana va ku mi va mi nga jahelangi nchumu. N'wina mi ri 0860 002 a hi tekeni loyi mingiseri a ri wo sungula nhlekani loyi nhlekani. Hayi botet. Hayi papa. Minjhani? Hi pfukeni minjhani? Ya mina ku ya hi mina loko ni languta ni vona ingaku ku na leswa swa ku va vanhu va ringeta ku lata lehisa programe, and then na ku va munhu un'wana na un'wanyani wa xaka na yena a lava ku kumeka a ri part ya programe. And xin'wanyana xi endlekaka i ku masiku lama ka minkosi ya masiku lama swilo swi cincile completely hi mhaka ya ku loko mo cheka kahle xileswi a swi endleka ngopfungopfu hala xilungwini masayiti mo fana na Melejoni se hi swi teka hi swi vuyisa hala makaya. Mi vula swi xikombiso swo fana na leswa after test a swi nga talatalangi hala makaya, mara loko mo languta sweswi lomu minkosini ya lomu makaya ku tlhe ku vitaniwa na swipikara ku va na music, and then music wu va wu ri kaya. Loko se va heta ku lahla leswi lahlweni music ti vuya ti ta dhuma hala kaya ku nwiwa byala, swi nga tikombi na ku a ku ri na nkosi hi siku rero. So loko ni languta ku hi mina hina kahle hi le ku lahleni ka ndhavuko hikuva hi kha hi teka swilo leswi a swi nga ri kona hala matikoxikaya
swi vuyisa lomu makaya ya doba swi lomu majoni then hi vuya na swona kasi ndhavuko i wa le matikoxikaya loko ku ve a swi endleka ka tlhelo rin'wana ra tiko ku nga joni mi vula ku a kaya a matikoxikaya hi ku kaya ra ndhavuko ku tlula a joni mi vula yini kwalaho i ku hi xitalo hala majoni ku va ku hlangane vanhu vo talatala so loko mina ni fikini ni ri joni a hi nge sweswi hi kwala ka ntirho loko se mina ni fanekele ni endla swi swa ndhavuko mi kuma ku ni kumeka ni ri nexe se hi xitalo hi swo swi endlaku ku loko se swi fikelela ku endla swi swa ndhavuko ri hala joni swi gina swi va na ku tikatikanyana so that is why hi xitalo loko ku endla swi swa ndhavuko hi swi endla ngopfu hi ri emakaya seka leyi hi vulavulaka hi yona namuntlha n'wina mi ri yini leyi ya ku loko ku ri na nkosi vana va mufi ku va a hi nge ku love mutswari vana ku va va vulavulaka hambi swi nga ri na mhaka ku vangani va vulavula hinkwavo ivi na vatukulu na vo va vulavula hinkwavo swi na nkoka leswiya hi ku vona ka n'wina ku ya hi mina ni vona swi nga ri na nkoka ko va sweswo swa ku un'wana na un'wana u la ta va a kha a vonakala hi siku ra nkosi mara ku ya hi mina swi va swi nga ri na nkoka ngopfu kahle kahle hikokwalaho ka yini mi ku swi va swi nga ri na nkoka swi va swi nga ri na nkoka hi mhaka ya ku ri hambi u nga vulavulangi loko ku ri ku mina sweswiwani ni ri malume hambi u nga vulavulangi vo malume lava hinkwavo wun'we ntsena ya loyi a nga ta va a vulavurini u hi angarhela hinkwerhu a swi bohi ku loko se ku ri na switukulu ndhuva vanhu lava hinkwavo va fanekele va kumeka va vulavula hi mhaka ku ya hi mina ku na laha ka ku maybe ku hlayiwa swiluva sweswo a hi ta teka tukulu xindhuva ku hi ndlela leyo yena u ta hlaya swiluva mara hayi leswi swa ku un'wana na un'wanyana u fanekele a vulavula hi ndlela leyo swi va swi nga tshamisekangi ku ya hi mina Nemetweni 0860002543 nangana ku Africa wa vulavula ka Munghana Lona FM tari ku haxela wona twi kusuka studio 1 ile Masingito Mall again hlekanelo na kupfumela ku ri kwala mga kona n'we mi kulunga ku lata yini ka tlhelo ra n'wina ra mhaka hi ndlela yeleyo a hi amukeleni n'wana mi ngiseri hi twa ku yi angula ku yini ka mhaka leyi hlekani mi amukeleli ka Munghana Lona mpfukeli papa minjhani n'we kona mloko na sema bunda sokola kuja ntiru akali nkambo kama wewe ya kalanga miranza ku kensa lu mi nitento ko magale ne so pana na magale mu kusi karo tala ya enda tanyana ikela ka ku iskuha yenge sabra ngir dai lu mu matu kalam kangele kama kayo sana tindina ati kansela rana ngona mu berangir gujna ko lebih dia amtesi jadi isa semua semua mungkin nanti awal cari dulu buat aku nanti ini deh endam dia sampai ke why enda asli ini deh aku ingin tu hal karena di kantor mau kata ini tu sebenarnya nasi satu itu baru kita kata cari lawan dia waktu lawan itu tu boleh isa aba chabile banjangu ko chabi butu bulabula ko lagu nabi tafsi sokana dikatabo an zon tata sokana sosiali kimar se ka leswi hi nga ka swona namuntlha hi vutisaka swa ku leswi hi vutisaka hi ngero swi na nkoka ke ku loko mufi na vana va va vulavula hinkwavo loko ku ri na vaboti va hi va vulavula hinkwavo loko ku ri na vasesi va hi va vulavula hinkwavo swi na nkoka swoleswo ke kumbe a swi ta va kahle va tikumela munhu wun'we a angarhela hinkwavo ulizia kalanga edu ene ba kahle ku angarhela hinkwavo a ku tshimile le meni ku ala njaku amukubala mi shashamela la mi shashamela vana va mufi va tsaka ku le mani vangani then va kheta lo nkulu ku un'wana loyi a kota ku tiyimela va ndyangu va mukulu ayi mal vulavula la asipoi mina vulavula kambe swi le ku ndekeni mi vona ungeti swi nga va swi ka susumeta yini kalanga ndzo ka susumetiwa hikwalaho ka loko mo swi languta swi fana na nkosi
a ka ha ri na ku hlonipha lonkulu lontsongo n'wana vatukulu va lava vulavulaka hi vona i vana lavatsongo ngopfu a swi kota ku va na mafikele va kokwana wa vona kumbe swin'wana mara va va ri vatsongo ngopfu a va fikelela ngopfu ku va nga yima va vulavula ku fanele migosini mara swilo swo tala swi xaxametiwa wa ku hlavula munhu khale a vo lava munhu lonkulu a nga mfikile a yima representaka misava naku munhu wa ntukulu a ku nga sindziseki ku va ku ri ntukulu thwi ka mufi hi ndlela yaleyo kambe yalowo a nga va ku a ri ntukulu ka muti walowo kambe hambiswiritano emitwini khesi ri tlhelo ri mungata na rona 0860002543 nongona ku afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM ta va ya yisa mahlweni kambe ntsena endzhaku ka loko mina na wena hi ta va hi hundze hi laha tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula 0860002543 nongona ku afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lona FM hi ndlela yoleyo a hi kutumingiso lomena hi tere xivutiso lexi hi nga le ku vutiseni xona hi xexiya xa ku ri xana swi na nkoka ke ku maxaka loko munhu a ri na vaboti va vulavula hinkwavo loko a ri na vasesi va vulavula hinkwavo loko a ri na vana va vulavula hinkwavo loko a ri na a vulavula hinkwavo enkosini ke kumbe ko lehisiwa nongonoko swi nga fanelangike hi la ku twa wena 0860002543 a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi hleka epfukeni mpfukeni na vayingiseri hayi pfukile hi ngo vona papa hayi pfukeni man mi vulavula hi topic yin'wana yi na ti-emotions a xikarhi yi lava ku loko munhu a yi vulavula ku va a va dzikinyana hi ku loko ku ri na nkosi boti ya hambana mikosi so xivutiso lexi mi xi vutisaka ku nga vulavula vana hinkwavo va mufi kumbe u nga vulavula wun'we swa hambana makuma kun'wana mukhalabye na vasati va 12 lava vakulu a va kumana lava vatsongo va tirha lava vakulu va botoka va vatirhi mali ya mabokisi na tihomu ku humesile byitsongo mara amutini ku fanele ku vulavula na mkhulu se mi ya swi balasa njhani ku lava nga humesa timali na lava va ngo tswaliwa va ri vakulu va tikuma va ri kona kasi nongonoko ku vulavula hi mali loko kosi wu kha wu humelela la xikarhi ka vhiki ku va ku ri na lava van'wana va nga ta ku ni lahleni na papa ni lahleni na mhani va ri hamani ku ri na leswiya swi nga ta swi kha swi kha ve ri ku xota yini se laya swi va swi kha swi xepa kosi ku loko se ka endliwa program va tala ku hi ti-first day va ku tisa program kumbe hi ti-Wednesday ka ti-funeral undertakers hi laha ndzi nga ta vona ku loyi u ri yangi swi koti ku vulavula kasi hi ku chava ku u hana peni u ha xibukwana u hava society u ha nchumu na loko ri a tirha a dyiwa hi swigangu ma swi vona se mali na ku va hava mali na ku va u ri na swibukwana mindzindzakhombo swa determine ku u ta va na matimba ya ku vulavula mi kuma ku un'wana u tsaliwe nga program mara a nyamalala hi siku ra kosi se swi endla ku mi ku hey a hi fakeni na luya hi mhaka ku wa hlonipheka mutini u fanele a vulavula mara a hi fakeni na loyi ku loko loyi un'wana u nyamalala mufambisi u ta fika ku hayi hi nge hi vulavule hinkwavo loyi se u vulavulele loyi se ku na mikosi yin'wana ya ku yi na ti-theology bot so swo boha wu ta leha ku tlula lowuya kuma ku i munhu loyi a nga dumangi a ti fanele na mina n'wina ma swi vona se ya hambana mikosi na ti-program ta a ni dumangi me mdumi ngopfu a ni ri kun'wani ala Gauteng se ri ya u ku khetha u ta nghena nongonoko wa Afrika wa vulavula mdumini boti kambe very ngoma hi tichava entiyisana khensa swinene kambe mi nga si famba a ni lava ku vutisa ku se ha swi twisisa hinkwaswo sweswo xana hina hi nga ta ku chaveleleni hina hi nga ta ku mi khomeni xikatla hina rituke ka timhaka ta ku nongonoko wa leha kumbe a wu lehi kumbe ku hava ku ni jahili
hey va lehisa va hi hlwerisa kumbe ho mukela swin'wana swin'wana sweswi mi hi nyikaku swona kosi I wa muti the next of kin hi vona va tivaka ku munhu loyi ya rhanga hi n'wi lahla hi vuya hi va na program kumbe a lehisa hi xavi bokisi ra ku durha hi nge xava bokisi ra 50,000 ivi hi hatlisela van'wina vo tala lava va mi jaha u kuma ku va twa ndlala so loko ya kosini xavanya street wise 2 u famba u kha u dya ku u nga jahisi vanhu ku ve vona mavona lomu kha mi yisa munhu ndlwini yo hetelela ku na ku mi kuma ku mi la ku hola kumbe u lovi ku vava la ndleleni mara mi la ku hi siku leriya mi va na bokisi ra right mi va na swilo swa right vanhu lava va ri ku hileni loko mi va nyika karhi va vulavula va nga ku se u lehisini ku hindzisi 3 minutes u le ku holeni hi mhaka ku loko u loveriwile munhu lowu n'wi rhandzaka ku va na pain yin'wana ya ku vava lembeni ya ku hisi nga ku hisiwa lembeni a yi tshunguleki hambi hi mati mara loko a kha a vulavula a thonisa hlotinyana a nwa mati u le ku holeni high blood yi nge ngopfu mara leswaku mi jaha vanhu hi va n'wina mi nyikaku vanhu ti-high blood hi ku ta jahiwa loko vuyiwa va ku luya ve rhanga vulavulanga ka kosi wa malume wa ye va n'wi tsonisi lot a famba a kwatile loko a nwa byala dakwa ngopfu mhaka ku a nga vangi na karhi la a nga rila kona van'wana va rila hi ku vulavula van'wana va rila hi ku mihloti yi huma se a hi pfumeleleni vinyi va muti va endlisa leswi vo va lavisaka swona van'wina van'wana landzelelani leswi va nga ta endla swona loko ku ri ku ya lahliwa mpela ku ve fike na mpundzu loko u suku u dyini u nge rileli ku hi jaheni ku van'wana va rile swakudya nomutweni khesi ri tlhela rero hi ta va hi gimeta kwala ni mingisero mina ku ma swi twile ve ri loko vanhu va kha va ku swa leha a ku vi ku ri vo lava va le ndyangu ku va vonga mi le ku lehiseni ngopfu ku nga ri hina hi ngolota ya van'wana se va tlhavekini na va vona se va la ku vulavula kambe nkarhi wa hi pfumeleli mingisero wa minkarhi na Don FM hi twa ku mahungu ya misava ya ora ya mbirhi ya ta va emixekweni kusuka kwalano hi lava ku bulanyana katsongo na lava va sirha a veteri va ta hi nyika munhu loyi a nga ta vulavula ririmi ra ka hina ku nga ri ku leri va lava ku vulavula hi ro a ri tsandzeka kambe a ku ni mhaka leya ku a hi lava ku ta kota ku na n'wina mi ta kota ku kuma nkarhi wa ku vutisa na ku landzelerisa swin'wana kambe a nga ha kumekangi hi ta va hi kha hi bula na Mohlapeng Kadimeng ku nga team leader service delivery kusuka ka sirha kambe sweswo hinkwaswo endzhaku ka ku mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya ta va yimisele leswi la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona sweswo mingisero mgana Lon FM ka vula laha hi sukeli mhaka hi ku tisela vativi va vulavulaka eka nhlekani lowu hi rhambe va ka sirha hi lava va nga ta va kha hi bula na vona hi yo mhaka hi ri na nkulukumba Mohlapeng Kadimeng vona ku nga team leader eka mhaka ta service delivery kusuka eka sirha hi ndlela yaleyo Mohlapeng, good afternoon and welcome to mgana Lon FM. Nhlekani good afternoon minjhani boti hi pfukile minjhani na ni kona a khensa a hi sunguleni kwalano ka ku sirha mi tirha yini I'm the team leader in registration department. So SIRA, people know SIRA. In fact, SIRA is an acronym. So it's a private security industry regulatory authority. So it's the body that is responsible for regulating the private security industry in South Africa, and which is the main job is to make sure that all private security industry regulatory authority. So is the body that is responsible for regulating the private security industry in South Africa, and which is the main job is to make sure that all security companies and officers are registered and they are properly trained and compliant with the law. Again, we also work to promote professionalism in the industry and protect public interest. So, we by also ensuring that only qualified and ethical service providers operate our space. That's basically what we do.
Let's zoom into one of the things that you just mentioned, compliant. Yes. What do you mean? Compliance, but I mean, the guards needs to be SIRA registered. And then they must have the valid SIRA certificate, meaning because once your individual application is approved and registered, so you'll have a certificate that will be valid for 24 months. So then if that certificate gets expired, so automatically it will be invalid, meaning you are not compliant with SIRA. Same as the business. So the business, the duration for business is a year, 12 months. So that is basically the compliance that I'm talking about. Now, you spoke about officers and companies. Let's separate the two. You spoke as well about the compliance from officers, and to say they will have certificates, they will be having licenses, and when you say this company it's complying, what exactly does that entail? The company needs to be SIRA registered, and then it needs to employ the guards that are SIRA registered with a valid certificate, and then it must pay the employee accordingly. So that is the compliance that we talk about. Oh, okay. So they pay the officers accordingly. According to what? They pay them according to what? Do you have guidelines to say, yeah? Yes, the law enforcement, the inspectors. So it is basically the division of law enforcement. But there is the applicable rate that the inspectors look into. So this is basically the space of the law enforcement. Yeah. Now you spoke about registration, and you said officers will have to be registered by SIRA. What do you want when officers need to register with you? Okay, I'll start with the individual. Firstly, the security officer needs to be 18 years of age. And then we need the set of fingerprints to check if that particular security officer has no criminal record. And then the registration fee is 290 currently. And also, the security officer must not have a criminal record. So that's what you look for individual. I sometimes see grades. What are these grades? Because if you are not mentioning anything about grades. I'll see grade A, B, C, D, E. When they register, you spoke of fingerprints, and what about these grades? Yeah. Okay, let me expatiate on the grades. So basically, the security officer will go to the training school that is registered with SIRA or SASITA. So they will do their grade, EDC grade. And then the training center will then upload those grades. And then once the security officer is registered with us. So if let's say, for example, the security officer has done EDC. So C will be the highest. So after the registration, those grades will appear on the client's profile. So, but now, because meaning if that security officer has done only E grade, the only grade that will appear on our system will be E grade. So E grade, most of the companies don't really require E grade, but the E grade is the minimum requirements to be registered with SIRA. Oh, okay. So
So it means, does it as well affect the money that that security officers is to be paid by the employer by virtue of whether the officer has E, D, or C? Yes, it does. Remember, if you've got grade B, it's equivalent to the supervision position. So, and most of these companies, the requirement is grade C. So, it is also advisable to for the aspiring security officers to do EDC, all those 3 grades, because most of these companies, they don't require a security officer with only grade E. So it's advisable for them to have EDC. Then if they wish to become perhaps maybe to open a company in future, they can just upgrade to B, because one of the requirements for to open your security company, the director must have grade B. Yes. Now, when I'm in Polokwane, I realize that the queues that we used to see some years before have now resurfaced. It seems you have changed the manner in which security officers register. Can you tell us what happened? Because it would seem of late security officers need to go to the office when in actual fact they would do that online before. I'm not sure. Can you expatiate on that, please? Yes, indeed. Yes, indeed. We did move from, remember, previously, I think prior to 2019, we were doing the manual application, whereby the security officer will go to the branches and register there physically. So now, SIRA has introduced the eSIRA, which is online services, whereby you can just go to SIRA website and then you start the registration process. You can register online there and then put your details and everything. And then you can also make an online payment, because whereby you just punch in your the number at the back of your card, the security code, and then once your application has been registered, I mean your profile is registered, you can even go to your profile to preview your certificate. But let me just touch on this one, because when we started with this online registration, the security officer were able to just, after registration, you will just go to their profile, upload the certificate. But because of the internet cafes that were charging our clients exorbitant amount, just a bare print out. Because remember, most of our clients, for lack of better words, are technologically challenged. So these vendors were just taking advantage of that. So they were charging them exorbitant amount. So now SIRA then, and besides, just to also add on, SIRA for the security features that were added on the ink certificate. So SIRA reintroduced the ink certificate, whereby it has the QR code on it. The QR code, you'll just take your phone and then scan that particular certificate. Let's say, I'll just give example, like, let's say you are employee, you want to employ this particular security officer, and then he has that certificate. You will just scan that certificate. It will just show the details of that security officer. So we added security features on top of that. That is why we reintroduced the certificate, the ink certificate, whereby you can only get the certificate at the branches. So meaning the vendors, those internet cafe guys, will no longer print on behalf of our guys, of our clients. They were charging them a lot. And again, on top of that, because people will just, some will just amend that certificate, and we didn't want to give them opportunity to fake our certificate. So that is, why we
really reintroduce the certificate. So then, how big is your footprint? Because in Limpopo, for example, I only know one office. Maybe you can respond to that after I shall have gone to a commercial break. Just hold the line for me there, but it will continue after this very short commercial break. But mhlapeng nkadimeng labangele kulabule ni timakata la mitsarsala ka kota ni hibarinji na ti company mengere kutala veka sulave kusukar tente na swin'wana kambe leswi nga swi kuma ku fika sweswi timakata teta ku ri loko ri na C kumbe D kumbe E swa khumba ku u horisa ku yini na ku u tirhisa ku yini la yi nga ta va ethoriwe ko hi ndlela yeleyo se ni va vutisa ku timhaka ta ku hikokwalaho ka inset ofisini ta le ka sira kha ku tala se va ka va kombisa timhaka ta ku se va tlhelele ka timhaka ta ku certificate xi fanele xi huma ka vona hikokwalaho ka ku va ku sungule ku latandla vukungundwani ka timhaka ta certificate leswiya tlhandla kambirhi ku tlhela ku va na swiphiqo sweswi fambelanaka na timhaka ta ku va swi durhela vatirhi a ni tivi ku loko i khe suka ka matiyani swi nga va swi ku durhela ku fika kwihi loko swi pimanisiwa na ku tiprintela hi wexe i ri ka malamulele kambe i swin'wana swa leswi kumbexani n'we tanihi vatirhisi mi nga vulavulaka hi swona ku ya emahlweni hi ndlela yeleyo kambe sweswi a hi kumeni a hi hundzeni le mavhengeleni hi ta vuya hetisa ku xana tihofisi ta vo ti kumeka hi xitalo ku fika kwihi naswoho leswi ku nga na tikhampani to tala ti nga hakeri ku vatirhi hi nkarhi ke vandla yini tanihi sira andzaka leswi hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula nakona ko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomandele ku haxela wona kusuka studio 1 le Masingita mon hi ku tisana nakona ko Afrika wa vulavula nteri hi rhurhele vasira andzaka loko hi kume ku na mitlhotlho yo tala leyi fambelanaka na n'we tanihi vatirhi va ma-security hi ndlela leyi ntshemba wena xivutiso xa n'wi vutisile swa ECD mi swi twile ku swi vulavula yini EDC veri loko i ri na E a wu tekiwi ku fana na loko i ri na D a wu tekiwi ku fana na loko i ri na C se loko ri ku khampani ya n'we yi mi teka ku fana swi vula ku na xiphiqo kwalano hi ndlela leyo Ms. Nkadimeng, thank you very much for holding the line for us. Let's look at the footprint in a province like Limpopo. Of course, you saying you want to curb the issue of corruption wherein people will try to amend your certificate, hence you introduce the kind of certificate that you did. At the same time, you also want to reduce costs for these officers who would be in a way coming to collect certificates and but then we have a challenge. I was in Polokwane on Wednesday and it started raining and we had a loss of electricity, so people are there and then they become desperate and they were told you will come tomorrow. A person came all the way from Guyana to Polokwane. So how big is your footprint? Okay, you are raising a very important point. The authority is actively working to bring service closer to the people. This year alone, we conducted 2 mobile outreach in Limpopo. In February, we did Thohoyandou, and we recently, I think this month, we did 1 outreach in Musina. So we are, and then again, just to add on that, I must also emphasize that the printing out of certificate is not mandatory, because the client can still preview the certificate. So it's not really a must for the security officer to travel all the way to Polokwane just to have the certificate printed. But again, on top of that, SIRA, the BSC, the committee that deals with the specification, they've met. So now what is now left is just the advertisement of tender. So there will be a new office, satellite office in Limpopo, in Thohoyandou. Yeah, in Thohoyandou. And then there's another one that will be open in Northwest. And then because Northwest and Northern Cape, we don't have offices. So there will be offices, new offices that will be open in
in those particular provinces. And again, I'm tempted to ask you, Ntate Nkadimeng, your outreach were at Vhembe, Musina, and Thohoyandou, to be exact. You did not do anything with other districts in Limpopo. Your office as well is going to Thohoyandou again, your satellite. What informs this decision? Because it's like you're interested on one side of Limpopo than other sides. We have Limpopo up to Hoedspruit, we have Limpopo up to Matiani, we have to Limpopo up to Groblersdal. Why everything is revolving around Vhembe? No, not quite. I understand. Our next outreach will be in Sekhukhune region, and in Bakersford, yes. So we want to cover most parts of the provinces. And then again, if I will also give you example, because remember, I'll just give you example. Please allow me to have to digress in terms of the provinces. Like in Devon, we currently dealing with the northern part of Devon, Kwamhlaba Walingana, that side. So we are trying to also cover most of the part whereby they are very far away from our CIRA offices. And then again, just to also another option that is available there, like the companies. The companies can just send us an email requesting for a bulk printing of either certificate or the card. They will just send us an email to say, CIRA, we paid for these particular officers, we need you to print the bulk. That option is also there, you see. And even same as the service providers, the training centers, they can also use that option available. All right. So now let's zoom in. I'm left with 7 minutes. I thought I had a lot of time here, but it's fine. Let's try this issue. From time to time, we will be getting calls from security officers who will be saying they are not paid according to what they were supposed to be paid. I'm not sure if you are in a good space to can share with us. For example, what is expected of an employer for people or security officers who work on Sundays and on holidays? Okay. That I think this question is too technical for me. It's for law enforcement. But now what I can do for justice, we have a complaint office. They can just go to a complaint office at CIRA.co.za and then put all the complaints there. So normally, if the complaint comes in terms of with regard to the payment of the salaries, so basically what is required is the proof of payment, salary advice, and then again with the proof banking certificate, bank statement, so that they will just compare the current rate. So, but again, I can also share with you the details of our complaint department and one of the inspectors. Perhaps maybe the same platform can also maybe get an invitation to one of our inspectors. Perhaps we'll just deal much with the issue of salaries and so forth. In fact, that is what we wanted from the beginning, because that's where the challenges are. In terms of registration, yes, but the bread and butter issue here, it's salaries, in Ntate Nkadimeng. But before I let you go, I would want you to look into it, because I'm not sure if CIRA, whoever is leading CIRA, knows Limpopo. When you are in Musina, you are just a stone throw away from Thohoyandou. So if people do outreach program in those two areas, then that automatically on its own, it's wrong. Because it would mean, at least if they did Musina and went as far as Malamulele, that would be at least would have done justice. So whenever you do outreach program going forward, whoever that decides, please, let's look at the map, let's check, unless maybe you look into
the concentration of security personnel? What exactly do you look at before you decide to go to do an outreach program? Yeah, exactly. You just you hit it right on the nail. We also we check where our security guards are based, and then we also, another thing, we also look at the availability of the municipal hall. Sometimes when you request the hall and then it's fully booked, but the most important thing is that we look at the number of the registered security officers in those areas, because we cannot go to a place where it's only 5% of our registered active registered securities. Yeah, that's also a determining factor. I see. Mutombe, thank you. Are you related to the former mayor of Polokwane? No, we're not related. No, we want to fun. You want to put me on the spot. Dada, thank you very much for your time. We really appreciate it, Mutombe. And please share with my producer the complaints office and the complaints details, so that in future our listeners, when they have complaints, at least we will share with them those details that you shall have furnished us with. Otherwise, thank you very much. Enjoy your weekend. Okay, no, thank you much. Thank you. Enkom so mingisela mngena lona FM bala ba ibulana bona inkulukumba muhlapeng kadimeng ba suka ka sira xikongomelo nkulu xa ku va hi va vitanini a ku ri mhaka yaleyo ku hi ta kota ku twa ku kahle kahle ku endleka yini se leswi a va swi hlamusela hi swo mi swi twile kambe leswi a hi lava ngopfu swo ku nga leswi swi khumbaku timali a swi va a va tangi kahle mi va twile va kha va kombisa ku a swi le ka vona a ni swi tivi ku hi fike njhani ka ku hina hi kombela leswi bona va hetisela leswiya ni vula va siri kambe hi ta teka vuxokoxoko lebyiya hi va hi ri na byona anakeni lava va vilelaku va ta ka hina minkarhi ya ku tala se loko va ka va ta ka hina hi ta kota ku va hi va hlamula ku hayikho n'wina mi nge le ku teni ka hina mhaka hi leyi va ka hina a hi endliseni leswi a hi endliseni leswiya hi ndlela yaleyo se rin'wana hungu leri ni tsakisaka i ku masitsundzuka hi siku leriya ra vu 29 ra n'hweti leya Ndzati ni tshame ni mi hlayelani ku na yimani ni ta landzelela kahle ni ta kota ku swi hlaya kahle swi nga ni kanganyisi ni tshame ni mi hlayelani ku na vanhu vo tirha aka swiyenge leswiwani aka water and sanitation Middle Letaba, Tsanin Dam, Nandoni Dam, Nsami Dam, Mapuve Dam. Ava nga sa hakeriwa swi ze swi hundza tin'hweti tinharhu. Hi nghenelerile hungu ra kahle hi leri. Yingisela Rishili Botpet mali hi kumini ya 3 months va ta leyin'wana va ta hoxa namuntlha. Sa hi ku tirha sweswo. Ku tirha hi kolokolela n'wina. Se va yi kumini mali va vele hi xivutiso lexi a ni va vutisa xona lava va nga va holeli a ni ku mi nga swi kota ku heta n'hweti yin'we mi nga holangi vutomi bya n'wi byi ya mahlweni na wu nga ni yingisela sweswi ni nga ku vutisa xivutiso xexo ku i nga heta va ku n'hweti leyi nge holi va ku Matebulo n'hweti leyi n'we mi nge holi swi nga endleka byi nga famba vutomi kumbe tove ti hakarimitsi iyo mhaka mingiseri se mi nga kholi hi vanhu n'we mi sayinaku ticheke n'we mi processaku ti-payment kwala mi tirhaku ko mi nga kholi hi vanhu hayi no kontraka leyi a yi nga sendliwa ni nghene helo mina ka kontraka leyi nga sendliwa yini mina ni le ku tirheni mi va mhaka kona kambe hambiswiritano khensile swinene n'wina mi hi lombe ndleve ni ngona ku lowu humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebula a hi hlangane nakambe ka nongonoko lowu fanaka emusumbunuku mi hlayiseka mi tiphina khensile Ncindani kusuka studio 2A khensile Sondoza wa ka Mhinga kusuka la studio la ni nga na yena la haxayile u tshamele le kule le hange le ntirhweni ni tshemba ku namuntlha u hindza hi vona kambe hi vo hi nga na vona la studio la mi va na ku hela ka vhiki lokunene dzuma ra mina nongonoko lowu landzelaka sweswi hi rito ra Ike Ngobeni ivi kusuka kwalano
ku ta khoma ndlela kambe sweswi ta sungula hi twa ku mahungu ya misava lawa ya vonga nga hi tshembisa wona ya ri yini mina na wena hi hlangani Thula Mahashi mundzuku tata eka Malamulele eka Minga ku ya fika eka Matiriyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela